Kwamurwo kuria wari munini wa Mutongoria wa bururi Moody Awori areta mumemba bodi-ini ya kuramata kigina kia uthii wa nambere wa mathako undu umwe na unduire ni kiratuthurire ndereti hiu kuma kuri muingi aingi makiyuria kana hihi ni mundu mwithi uragire ungiramata kigina kiu. No Akiaria hindi ya kikomano kia bengi ya KCB, Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta niateteire itua riake akiuga muoroto wake munene ni kugitira kigina kiu gitikaungumanio ta uria gukoretwo hau kabere. You put yourself in my shoes. Ukiona vile watu wanaiba pesa. And this is money that we went and we passed the other day because we want to see how we can use this money to support us for our health programs, for our sports programs, for our arts programs, and these are programs that will benefit you. Uhuru niaugire ari na mwihoko munene na Moody Awori ati ni akugitira kigina giki na njira ya uigiriki na kihote guteithiriria aria matanyitwo kuguneka nakio. Alafu tuseme tupatie kijana, mimi afadhali nikae na huyo mzee bwana achunge hiyo pesa itumike vile inatakikana. Pesa ni yenu ya afya, pesa ni yenu ya culture, pesa ni yenu ya arts. Sasa mnataka tuende na tumeona vile watu wakipatiwa kazi kama hiyo vile wanaenda kufanya. Si afadhali tupatie huyo mzee achunge ndio iwarudie. Watu waniwache bana, mimi sitaki mambo mingi. Agiame baada ma gukorwo bodi-ini no ni andiki akaru kuma ministry-ini cia githomo, ugima wa mwiri, kigina, undu umwe na ya mathako. Awori uria uramurirwo hamwe na munene wa athletics Kenya Jackson Tuwei marihianaga riboti ciao kuri minister wa kigina Henry Rotich. Muthenya wa ira a Kenya nenda-ini cia ukinyaniria ta Twitter na Facebook mararirimbukite kurumira kwamurwo kwa Awori, aingi ao makiuga thirikari ni itiganiirie mbeu njithi hari uheani wa mawira na wale angi makiuga ona matiroi Moody Awori niateteire. Na nyinyi lazima mtusaidie ndio muoneshe ya kwamba vijana wa Kenya wana uwezo wa kufanya biashara kwa njia ya haki na watengeneze pesa. Ica ikuhi timu iria irugamagira bururi mathako-ini matiganite thiini wa thi ni ikoretwo igumiirwo ni mathina kiondorita na gucungiriria andu a wendi mwega kwiyumiria na guciteithiriria. Giko gia ica ikuhi ari timu ya muvira wa maguru ya andu aria mari wathe aria mahurire kambi wabici-ini cia ministry ya mathako kuumana na wagi wa mbeca. Na ningi kuragwa ciringi milioni 55 hindi ya mathako ma Olympics no gutigite ciuria nyingi ciegie uigiririku wa bodi ino kuramata mathako. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Tita Kamau wa Mwangi.